Abusia sorry trendy social media na kopie antina ho rekosemo abanta ye friend said Jan Kwabena Henry where allegedly abonifo bi a wo ye caretaker wo hwe ne fie de amano akoku no no ani fie a wasi emu asan asie no ha sabe a police for ahwehwe na abusia wo mu ehunu mu ntremu na mede baba so message so me subscriber to so ya no akai so de be on the account send the be na upload to one first person ya wonsa ebedi kan aka na busia say your story ni mu a abante Jan Henry registrar wo dua ya kwanta no wote edi ne dwuma san na dwuma wo na wo sidan wo enkran ha be friend say ashalaje wo amasaman na busia edan si a wo si na ne okwa na waba na wabehwe ne dan na adwumafo abaye adwuma kaka na wo ko na wei na edu plumbing side no plumber bi ene ne apprentice ba ho baye adwuma de man so no nam so ma papa yi ehu plumber no ne apprentice na naija na akwakode ne adwuma nketenkete bia na waba baye de man ti wei na plumber ya your friend say Enoch Sapon no afra papa ne da ko no ka kire ne say bebi a wote no wo mo eturu nti wo pa na che wo ma ne baby entena na papa ne de wo say yo hu Enoch Sapon yi mobo ekoyi ni boys quarters wo fie ho won kan ha e de man no say won tena me ne anya bia kwa no behwe ni fie ho e de amano enti ne abrante betina ho for some time no papa no ma fie ho na we na esi ne so say wo mabusua papa fie dia ya nkwanta e be pie mu e won kan ha wansan anko bi abusuafo ahwe mu nipa ya wo mu ehunu wo mako police station akoya report wo machin hospitals ni ade je say be bia wo so mu ko bia wo mu akobusuafo no fa bankan ha ene kete kan ni na echi papa na so wo mu ehunu ti we ene ko ba say wo so mu ko na ya mbesa ya benzo mu disika eja Enoch Sapon no ye kete kan say in case say wo ti information bia wo frɛ abusuafo no na wo mu amane se ne be na wo mu beti so akwakohwehwe eti we na ni nya be ma akwakopiemu anti na we kire say wo koye no ana okoda so da na da yeni mu no ana ni nua be ma no air point baby won fie wo kire say baby a wo point na wo ana ye de na hye na na no nim say ampa na ni so ti no hu say da na so da bi mi nua yi air kan bi kire ni ana wo mu ko fie wo san bankan ha ebesin ko mu ahla dam ko frɛ Enoch say papa ye nua be ma Jan be fie ha na dwuma ben ana mo ye ana Enoch no ko kire wo mu ko kire bi mo ye dwuma na say wo matutu ho kwa ye plumbing works na bi wi a wo mo cement so no say ene wo ko fa pickers ene shovel enfa emre obusuya Enoch Sapon ye oye critic e ko fa pickers ne shovel no e de abusuafo na waje say hane ode ne ho akanwura adwane de ko wo mo kotutu ho a empani ampane nwane aba say eho na ni nwa ba ma ye a wayira wo mo ahwehwe ne be 21 days no ko hye ne houseboy awo ohweni fie hwe ni bibia so waku ne papa na sie ni wo fie ho na wo kan say bra ndi ana wo kan say wakuno esie no wo papa na nkese fie a o sie o a wo ko ho onsi nwie ntinye ho na ote wakra busuafo se wo tupa ko ho wako site onim se jame houseboy wo ho adechi ya yesi papa na yira ye hwehwe papa no hwehwe make messenger se houseboy uka hu ne ehwehwe wo boss yehwehwe masa o machi teaching hospitals se bi kwa wo to kwa no kwa ye nkwanhia so bi na abɔ ntuo ne ehwehwe papa yi ne ehwehwe papa yi ne ehwehwe papa fedie messenger meka oh dan de obafie ha me ne me masa kwa ye adwuma wa ha adwuma no ye ne ha ye ne ha ye wie no kra homate se wo kɔ ana menti masa nka bi mu afa ye nkɔhwɛ adwuma cross on ne masa ye ya momfa nto so Ghana ne wei momfa nto so ye tutu form amna donko ewo papa na nkasa fie ade papa na ahye form akata no so asie no senya nyame na nama posifo so ana yakotu ana intelligence ka bibi chom sa yehwe baby aboy ne se ha ne ye adwuma na anka hifo na ye behu papa yi aya wayira aya yehu no okra so okọ ha wa mafie moti akora na abefa no ko de Ghana adro no de Ghana adro no ti obi betumi ama oskato aduane adi na wa onsan so ba ni wo hu ana sanye ba me kwa ne ku na oyede ne hu se
ahana appointees ahana ye adwuma baby ye adwuma so ho so ne yesie papa no sending mu a ye dan yesi for shovel bra na sofi wodi sofi bra posifo ne abusuafo na wo hwi wo edane ti din ti na wo dane masembiseni ayala ho sempa aja boja na mani abre ya hwehwe dipo boja na mani abre obebe your friend say your friend John Kwame Henry oye hwan oye registrar ewo Duan Kwanta Traditional Council hifa note ote Duan Kwanta wa na hifa na osi asemu isi wo asharaja amasama yamfa sa amasama ye keka konkran amasama baby esi ho ye ne ho no ye ni fia o develop ota kokoda anasa onsinye aya baby aye da ye baby aye da ye nti ota ko ho mu anu ko ba wo mu anu ko ho na kura na amuso wo hwe ne da so no ye friend say Enoch Sapon oni ni san ye di say nam kwan ben so mpo na oni ni be san ya odi ni fie ama na woti ni fie ne banyo oni ni san ye a check akraba obetra fie ho de afini na according to my brother no obeye adwuma oni ni master obeye adwuma wo fie no de hu adwuma no ye nim adwuma mo ye plumbing work so ye plumber and a tiler or two tiles nti no echi no onye adwuma nkitinkiti bu ofie wa na waba abere amante emu an odi hu no de to nanim se o baby ote no mu tu no to pe baby atra no yi boys quarters the man is on trem na on fa hwe ti oni ne master beto tiles and say plumbing works and na watimi afre registrar say registrar mini baby ti papa mini baby ti papa nso ni fie kwa won sinyo enya ho no te ti sa oye wo papa ema wo baby etna afi wo bra wontua kapra ti won sabetumi aba ni wo mu simple za na wotumi etutu ni fie ho na mo de na hye ho se woni ho na yeye se woni ho na makata so na wo kuro ya o wo se ka busuafo o ani yanko hospital ya ba amasaman every Kumasi besinkran hospital bia no mutni ya hwe registry minim de eba mutiri mu a cosmoni papa ya nanam na mo hwe no minim de eba mutiri mu a mwani ba mu hu so se da bi hwe we ya chi hospital ye hu no yenya police report bia so e se obi kura bu ahwe baabi minim de pia mu ayem se yensan ko ni fi ho yenyi sofi na yentutu for minim de na bai kostutu na omatutu no omasa akata so cement aye plumbing works ti wa dwene kura e ma se ni pasha fom mu ye de hunu me sondae na me brother be in wadi to try me no try say ordinance point efie ho bebe ko an o share ordinance point o dai mutadechi na me bo me senior brother man here say dai amaso nti manu ne ma enya sa avem no say and yenko hwehwe bebe ko ana o say o mo ye adwuma sabe na wa yira enna sen busome sen na watch say be 21 days no abeso dai sa pepepe no akoto form na o de nsa tia che o no ani fio o se hona eni o Kristo ri ala so bozo o Kristo ni pa na sama ti me ba so da e che ba bia me say eje me bisa o etumisi anamu obibi we mo etumisi pa etumisi ti onu a onu ne ti hwa yesie papa no ho no ti no do so ti fio ne ne ti fio ye ne ko ba me mani ska te so do so ti fio ye ne ti fio na wo so ti fio na me ti ho because of say mutu kwa mo ko re ne ti mu nti na ye ma ye ko ho no nti na ye ko ba ti ene na ne ko ye ko kra ti mani ska o gishe ho na na boa ye unya information bia na wa boy amane not you what nti de na e ba say o on kire ba bia no mo ye jo kire ne so on fa show be on fa mra na yenko hwe wono na ofa da na chi ho na huru wo
ti sa da no uso wa papa no fie wa ana no wa firi ho na me firi aba me old man o na me so sa da uso da no uso bo bra mane mo na mutu ya na posifo na betu ye hu ye no hu de odi shovu ne ba ye na ye kohwe that area ho no ye kakra ye ni tu ye ba ye hu ye bo police for man ye say boy na dwane ndi police for na e ba ye no wo betimi appoint baby potea wo say fie ho so compound no aso ti se ma ne timi kire potea say mi furu sha sabe pepe man so sabe pepe ni si ye sabe pepe mo ko ho so no se ho sabe pepe ni asementi na cement only oye wi mo ye wi no only pipe oye enam so ye plumbing work into only pipes at the connecting manhole just come out wadwin bakwa nim se ye tutu a unin say ya pipes say sabe catch on say friends Enoch Sapon wo hwa wonye mfie say about 27 years ne ho abakosam ne say ofiri hin wote hin ne maame mahu ne kira kwai ne krom ne hin krom imzo goso akrodie kono ofiri goso akrodie munim ne maame na wofo minim ne maame but opapa na me wona number nam chese muni omudi nkomo om sese maya vimo minim opapa kasaye ma papa ne kire se ne ba no onten nka na minya ne senior brother so Michael Boatin me frɛ no say since December no omo nten nka mun ba bi o wonti me bo mama ne ya omo de hye na ye nti omo ye say omo nya information bi a ombe ma ya so e be fi o menti obi anka na ne master na nam no so a obeye registrar na adwuma no bonya ne na di nkomo ono de ye nya no na ne master na friends ono de ni aja wo de program le to bani abeo nipa wawu asa wo kura no abusia wei akwakoye arehosam ya eye developing story ni di achini update ebesan fi maban abusia ebesan aba na ye de aba be somo na futusam kakra ya ebefa no story we mu ne se wusi dan a abusia obomo obi atena ho de ma wa nkasa nko ame nkofie wo kwa eni obi nko empo wawie na wo kwa akotena ho no nko a na nko nkotena fi se ene nipa bonefo adult se ne beye na obi entimi enkodi wewu se ne ye de jan ewu a wo no nkasa ne fia wo de ne moja abresi no yakunu asan esie de ofie wa kwakoye arehosam mesre se obija wo comments our comment section ho e de amame all the social media handles no e too much gh o subscribe like no wa share na ko so media hwe makra